Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jong pi, hang ne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lai nyo ar nyo sau ar riu nyo. Kalumpung jingi lekai football jong seng KSU Sning Circle. Kaba menta kalapoi hak jingi kun semifinal lai lekai hapedeng ka Benris FC persya ya ke Sumer FC. Ya kene ke jingi lekai laban kedau balabu ya ke song pisa kaba pralak tengka na ke bentai Nongjom. Ya kene ke lumpung lekai football jong seng KSU Sning Circle lapan lekai hamadan jong ka Sning Sports and Cultural Club. Ka jingi lekai ke long kaba juat bah pedeng kini ki rangi lekai jong kini ki arken hun. Arngut ki rangi lekai barri doyong jong ke Benris FC kilai sim benta hakne ke jingi lekai menta kesngi kentup de ya Chester Paul lengdo ubri nong lekai ke jela ubala yolat banlet lekai bat mikmat ya keri India kumu kapten jong ke Benris FC hak ba Watla ke Benris FC kala Wanrah ya ki nong lekai ke betbet nagiwe gi ceka Hynrei kim syam lala ban penrem ya ke Sumer FC ke bala mikmat tang lagi nong lekai jong jela Meghalaya ki bedai gi rang lekai Khasi. Kene ke jing lekai menta kesengi kala Iaryngkat bor lane ke draw. Namar ke jing penikun ha ke semifinal lapania da ka first leg but second leg. Kumta kini ke arteli kenhun kin hap bani lekai biang sicisen ha ke second leg. La aru ban zaki ya ke jing wan poi jong ki pai riu eat football ki bala pendam mi ki jaka syong ki bala sina kerpang. Watla ke jaka syong ki pai ba kadai ke baki nong penia ki la sina tang lagi si. Hagene kesengi kum ke jengai mensim ya ki nong ilam ke seng KSU Sning Circle bat kumju ya ki rang lekai uba ransom sutenga beri ko chairman jong MIDC ke sorkar jela ulon poi kumukong san ke belalong ro ha ke jing lang jong uba bha simli beri MLA berim ke maulai lembat kiwe ki riurang ba ke tanyum sening hadin ke jing lekai ki nong pej permani ya ke jing lekai nadu ke kelas step bat ke kelamet lajit ya ujit simli bau de orang lekai beken sai tam jong ne kesengi la new man of the match.
ka job na do bastang but kajing lekai nagbanta kani ka season menta ka paniay na ka KSU ni ladon ro kathong banong yo drops kata kadai kabat jong kaseng nagaling ka jong kani ka por kadap na kajing kamen banyo ya ka response jong kipat ba kibadon sa kani kathan kamtam ban don bertalang bat kaseng kabat don kani ka kam kababha ban kentiu ya ka sports na bata kisamla kiri kijongi kibadon sa kani kathan kijongi hagani ka por nagaling ka jong na su komen na barban sulhu ba kaseng kadon kajing tmu ban organize ya kani ka tournament bat ka thong ka bakmat kalong ban thit ya ka ambulance ban yo ban sakri naga benta kipat ba jong kani ka thain ka ka jongi baru naga benta ka jingbha hi jong kipat dong shnong jong kani ka dong umsning ka ka jongi hagani ka por naga liang ka jonga ngaladon benta ki bubun ki benta ringkat berkaseng nagawai ka por sa gawai pa haka bayadai berkaseng KSU kamtam na ka umsning circle kilale shibun ki kam ki babha kamtam hagam kersan ya ki project ki baper nagabanta kentiu ya ka bha kamyat jong ka imlang kasalang nagabanta kani ka than ka ka jongi ban agani ka janmi kanom krenslam namar ka por kamsha engi agani ka por nga kwa aru banai kublay ya ki artli kitin kawai kani ka Sumer FC bat kawai pada ka Benris tiga ai kublay nam tak ni team ki balapoy sa kani ka semi-final banyele hagani ka janmi ban nga ai ka jingkit bok kiruyang namata kini ki atli ki team bakinyo ya ka jingjob ai ya ka talent ke jong ki peni ya ka talent ke jong ki ko bhatam hagani ke janmi bat ngiru na kalian ke jongi ki pat ba akibaron hagani ka por ngin ai ke jingkersan ya pi ki atli ki team ba pinpoy sa ke jingjob ai ko bhatam ke jong pi bangi kermen kata ka bhatam hi ke team lari ka klok kan poy sa ke jingjob Rainbow of Sound Music Academy kepadon Hakishnong Maubri Bhoi District a music school kebaju pelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri hakasngi sajan adu shpobuji men step adu saubuji janmin kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro kilong kilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang ke music hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar keyboard bynta ka bom ka sing ka drum Indian vocal western vocal but Khasi vocal kane ke music school ke jupunya street performance but ki concert aman law snam kum kadak ajing slore ki khna ki bawan puli hakani music school ti parlok baro 1 slam 1 ban shem ka admission hakani music school Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai Hynrei ar nyau lai